KSA claim bari matum ang bong sirhajan PWD IBS IHM along Maikangni. Difu manja ka celenga tawar pi Buddhist temple adung along tawar long le ingrai plin ka celenga phan phere meme anpin. Karbi prime time long pen nili junality mungpi non birtang don pen arju ikha. Sirhajan PWD IHM along aruni phai inquiry siani ada por phai kreisia por malom KSA claim barim lapen claim dam bom atum ang bong kacethan kacipari ke paman pon abirta nilitum katni salong birta nang pale. Suren Hanse pen kachari pon amai long mai ki phalam the kladak pen Jameson timung bensi pachini pon lo labang so mai along al hisar po aman pen sarsing ingleng man peng alhi aman pen bapu sing rong hang pen chenglok ki the ki dinga tum che tong dun si mai along adipidun kache tong dun al hisar po ahin pen lam the ki jai pon ke Karbi anglong pro ki mo le langdam sita kache song pen sikilong side district kilong ta MOU lapen MOS sita kache song pen sikilong lapen thong nok be vai song nok be lapen rong phar nok be pia hu chitami kache song dun si Karbi khaya phan pachok pon lo lasi hempre ka puthak ta che song se mate hang he te long le lo puklar dak pen lam the than pachini pon lapen bokajan district KSA kapang tang pon thuji afan tak RD doklong pen kache tong dun arat atuma phan klar dak pen than pachini pon thu pinang an khe ki sung long rilong para ki sung aputhak lam ki than pajir mi pon si KSA claim bari matum angbong kache than ki chipari amai mesen insam chin pen pachun pon. Simplex company pendifu manja kacheleng atuwar pi manja 9 miles leji dog Buddhist temple adungalong towa long lekang lem plina jok kacheleng aphan ka pheri meme abirta aruni pha inquiry siani katni sa hemalong birta nang pale difu manja kacheleng atuwar Simplex company atum pen kaselam kaning joino ajok ningkan hini pleng priya prang kahino adim ongmuna lason si Buddhist temple angden along tower along le thepai anathu mate difu aroi anathu kanglem plina jok motor kacheleng aphan chasimet pen ajo porahut kacheleng aphan phiri me an pinlo laso along le kangrai along jong si motor ki jang te hiring tangrak ason nang manji lasi difu LSC MLA mate HD minister sumrong hang MLA atum Dr Numor Momin Joyraming Leng Dr Mansing Rong pi pen ang parta Karbi ang lo autonomous council kachari ke theki dingatum tong sitot tower along kanglem plina puthak pen ang parta difu manja da kacheleng tower ang ton pen tower kiwak atiman kasalang pon tujia pan kachingwai akenang sot ate non ke laso tower ajo phero stame kachela da tum do pusi chirok tok ada da tum pen nje long nit pen wang bom hut la Simplex tum kasalam tower ningkane sita bilang pen labangso tower non kirulok lo difu pen manja kacheleng tower lai long vele kiwak chot kali kapre long ado la son tak sida kheme me ason mai ka kurung wang mate hiring tangra ka son dak ini tum long theng lo tage Simplex company tum asai ki oi mate asai kachkem baga ki ajoi দাদা থাকার পর রিস্ক হয়ে আছে গাড়ি আহা পড়া এই কারণে পুরো জায়গার পড়া আহা পড়াতে রাস্তা শুরু হয়েছে মানে রিস্ক হয়ে আছে ফেরে মিমিলো লা কে la person lo la pu footpath pen da bisi tu an bang ri lo la pen ka da khar no gi go fere meme pen hala pu da ali ta meme basi tu na pa pen nang ko ti yo nasi Simplex tum se kasalam Simplex tum company ke pugi kang tum mana ni Simplex atum si bonai bo se gar long se tala social organization tum da patik darun opu pen lang tum da ka chi patang ti dang hala khero ni re long do long mo khata ke tang ti do la pen non hala person lo junior college apar chot along malam da gari ni silam da anu no gari ta ki jang pakrai pakrui kaching thang adu pig lo non da dampar na chela ti to ro kaso to war non mane nang lipen grime ba kala sotwar ke cheleng khere me melo fere meme yan se lo Langhin Baptist English School penta surihini rakresir cap HSLC asarlang angthek kimedun sena jok school aphan nong mekiwan abirta nangle surihini rakresir cap HSLC asat lang angthek Sudip Das alangli subject troxy along ta later chipalong dunsi phaner cap ratok borner cap ke thom an chipalong dun pen amithang kachali dun high school Langhin Baptist English School lapen satlang ki P center Langhin High School aphan nong mekiwan abirta ribdun long মই 89.8% নম্বৰেৰে মই উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অলপ পাম বুলি কিন্তু তেনেকৈ মই সক্ষম হোৱা নাই আৰু আগতীয়াকৈ মই তেনেকুৱা পাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তুমি কোন স্কুলৰ পৰা পৰীক্ষা দিছিলা মই
আমাৰ ওচৰৰে লাহিন বেপ্টিষ্ট ইংলিছ হাই স্কুলৰ পৰা মই HSLC এক্সামত উপস্থিত হৈছিলোঁ। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ শিক্ষাগুৰু আৰু মোৰ মা দেউতা তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিটেৰে মই সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ আইতাই মোক বহুত সহায়তা কৰিছে মই এইটো সাফল্য কৰিব পৰা। আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী যিমান আছে চবক মই মোৰ সাফল্যৰ ক্ৰেডিট দিব বিচাৰিছোঁ। মই ভৱিষ্যতে এজন অভিযন্তা হ'ব বিচাৰোঁ আৰু মই ভালকৈ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত লৈ পেলাই ভালকৈ নাম কৰিব বিচাৰোঁ। বিচাৰোঁ মই তেওঁলোকক এইটো পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মানে পঢ়াত কোনোভাৱে ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে, মুখস্থ কৰিব নালাগে, খালি কনচেপ্টবিলাক ভালকৈ বুজি পেলাই পঢ়ি যাব লাগে। আৰু এক্সামত একো ষ্ট্ৰেছ ল'ব নালাগে, খালি ভালকৈ কনচেপ্টবিলাকে বুজি লিখিব লাগে। সেইটোৱে মই তেওঁলোকক কিবা দিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী সমৰচন্দ্ৰ দাস। মই এনে বৃত্তিজন শিক্ষক লাঙিন পামু হাইস্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। আৰু মই স্কুলত যেনেকৈ শিকাওঁ ঠিক তেনেকুৱা মোৰ ল'ৰাকো মই তেনেকৈ গাইড দি মই যিমান পাৰোঁ মানে গাইড দিছিলোঁ। আৰু সি লোৱাৰ ক্লাছৰ পৰাই মানে ৰোল 1 পজিশ্যন 1 সেই হিচাপত আহিছিল। তাৰপিছত তাৰ এইটো প্ৰি ফাইনেল এক্সামত মানে HSLC প্ৰি ফাইনেল এক্সামত মানে 94 পইণ্ট ছামথিং আহিছিল। তাই ভাবিছিলোঁ সি মানে কিবা এটা হয়তো পাব, কিন্তু মানে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত তেনেকুৱা মানে কম্পিটিটিভ ভাৱ তেনেকৈ কাৰো লগত নাই। কিন্তু সেই হিচাপে যিখিনি কৰিছে যথেষ্ট কৰিছে আৰু সেই হিচাপে ইয়াৰ নাম কৰি আনিছে। Non malam so porpan birta mo ington pa eksena. Monjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 07012. Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs.
Petrokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhat birdalong wangtulo West Karbi Anglong District Pinang An LP School along than bang atum ningkan asai ka chiklem dam dedet ajok ongdung a school ahem kang hab atumon aphai nangkile abirta phirang kipen katnu sa sahem along birda nang pali Chini dam sinang amreng constituency socheng block Karbi Anglong pen Meghalaya hoi kiduk Karbi bangku bangpe tum cha semet pen non owe kimia tum lo kachali anna thu thedung akan nahok dotanglo lo kachali la pen ki thekhen lo imoy album buki jongdam ateng pen chepek tanglo ladak ni tum ahoy nang kido arar atum aphan ke pusi Meghalaya hoi kido arar atum pen phirang ki aphan pachini adun thu birda ke rip dum long ateng ki amreng constituency socheng block alo langkeroi LP school along ki dam tang ningkan pho ke ing hap chek lo la pen Puta dolang so LP school ningkan pre po school ahem parjap et pen ningkan pleng et apisitami thampang ato amina sai ka chiklem clipin ke thedung akan nahong pinong nola pen midday meal a ansitami osoma tumapan ipon pe mati thegdung long lepu haladak ke do ara tum pen pirang dia thengno than pachini don la senon ki tang ta nile tumalang kiroya arong bang ke form cheng la ken 1808 anengkan 1808 anengkan pen found lo la pen la so hut pen mo se tami master bang ni bang thom am dengan ni sabdam en la so school ang bom pen se tami la dak pen school ka bedet a joini ke nili tumdang lang kiroya rong pen usumar kan hok dupik la se tami non la dak pen nili tum kilometer nerket kilometer troxian an se school hum dunang pol la nem Kami kadang-kadang abang ke ni asam thandom pening kang suri ne kesar kya paning kang no ki thandang atum bang ko ando nani pachini ba bah ni do pom sam pada pom sila pang ke medamil ko si pon ko medamil an sa media e osomar fan pi pon gom na ta ni pachini ba peneng anengkan kya we pinna kadang-kadang ning kang song ke tekono ke damtang anengkan lason lo 2013 12 alom lam ke midemilaan sumar pan keron kon jo la son thek kon long setame la nengkan pho ju ke thek kon long la dal setan te bang so ran ning kang pon bong di ang chu le pa te kitun ke dang ta abajal ga di ko kukara tum ta lo abajal di masor tum iru long pendang ang lang na pachini ma chei ma master tum dak a master tum ki wak hai do na thana ba lo nang ki thana bang la dak siklu yon pen la son iroi ni la son nang du la iru nya sidang di pen na bhire bang la ma de abi here wang welo Kala kaya ngaja lo mo usama tum pala masal dim kala pachini ka charlie thio bang ke lang le tum ni halloween pen ma se lang tum dak lam ki roi ro ma se hel par si bi kang la nang ni la bang so school of the tum ni a jiponi da si la bang so school ka dam tan school tham bo ma tham te ma la bang so pha nang ni ma chini kon nilihin bang ka pachini bon ni la bo bang ka la hello peneng 2019 aneng kan pen bang ke nengkan ki cheng pen ta school du pon lo seta ki tang nengkan pho isap ke school ove seta peneng 2019 aneng kan pen bang ke school du lo asap su usumar ta bang thomkep ke bo sumar ba ke du lo Congress Sarkar Kachari Bom Ahut AM Elising Tipia Pansitami Rong Arat Pen Bang So Putak So Dak Pen Pachini Damu La Pen Non Kido Bom Asarkar Kachari Tum Sitami Non Anta RDK Bipon Pe Ason Theklong Education Department IM La Pen SI Atum Sitami Sai Kachiklem Ang Thek Long Pon Pe SMC Pen School of Hand Kapanong Pi Blackboard Pen Stable Pen School Ahem Kasilam Aveki Ruitu Pen Kiklem Pu Hai hu at thang nat ang thek ave lapen langkero LP school ahem ke border a pillar ateng lulasi Karbi Anglong Autonomous Council pen RD mate mesen asai deng ponpe pulote
aduya hoi kivir ang theklo lapen ladak lang tiral fi school pen akapreke ang theka velo purong anada tumpen herang kia pan khat pachini don herang kitom nang kahomri pen babang so asai hemalong usomar kiduji gaji kithan bang ta bang ve pusida ajlong masila poso puthak ko ana hok ma hok hemani liku alang ni hasa ho pani ri no archipon po babang so school hem di kwan ningkan do po dak amang pa thekta ngam chini kan kare pho bang do lo di ningkan kre pho pining ane kre pho do pho di tang ke ningkan kre pho pen pining an ta no son si mane dak sai hem along usomar son theglong li son si do bom ma ka tang ta ra bang ke do se nam ning kan sirai bank abang ke suma taw de lo ma so taw de lo ma so ko de po se suma ke do no dak lo tan de la bang so master ko na pen si ke bang lo la bang so master men nang ni pachin thai ma no na phege bang ma so bang ga men ti ne tab bihari Bihari master si bang lo la bang so bihari hem ko na pen si ke bang lo ving ma te dak te bokar la bang so apo thak pachin thai so bihari la ka hawai put ban se bang abai pur ben se bang tang te ke dam tang ning kan ke bang bom lo sta me ke dam tang ning kan to ning kan si ni bang bom lo la pen na pi bang ke bang mi pin no pin ta wang wa pin lo tang te la osomara bang ke non osomara bang ke dak aphai ave del he phai wa de lo te bok trai non dak pen da ta dong so dim pen ang tum ka chari sai hem kaprek te bok he son dolang ma ka la an kia put se dun bom lo padak ta dong so long pen lang hem pian ko na jak dui la ba so pa thak pa chin thang kelam ta ra thawan ma ke thong tang te la bang so klum na ke thom sa me lo ka chari osomar tom ani bang ta pu no son se man ne heloving sa me asai je pen si duna bom ka di nga tum na daga rong atum pen mate la managing committee tom la bang so put da school hen kan kir check di kapa ve dia la put ang tum ka chingwai ti sai pen master phan ko pin ni nang tum ka chingwai kai than song ka padu man no ne tum ma so school asam se bu thang ni tum chengwai bom lo chingwai bom lo te la bang so master la ana din pen ka da school hem ka ke bang ve pin mate nang than the pin tan te la so put hak alang li ang tum phan ko pin ni dak che bang pen berta nang pi ma la bang ki su pusta ba bang ide lo pusta nang tum men ka chin ki than son padu pon ma ka tam ta tum ta long le la la ma long le di tan te no nang tu la son pinia son di tum phan ke bang nang khomri pen ke bon he la son si ke ong dung an yang tum da ka thaglong bang ki school hem pa ke than ko pin usomar phan ke than ki mu pa be de la he ta bang so put hak tum non ta bang so put hak tum master phan ang tum ko pi asai de ngon polang pa so put hak tum ke check put hak so ma so phan gan ni tum ga da phan ga chat ke lo ka prek phan ni tum MSc ban si tum chengwai bom Karbi prime time ang kila pon sigang ton paiklo dumi thakmi kurwang thu